Mumbunge wa kaunti ya Masaku muandu Joyce Kamene kasimbi niwakulya Ateti Matwaisye Uteti Wina Ndaia na muno kwa Ateti ma aka tanze moya kuikiithya kana aka alamendini wa Uteti ni matwaiisye maundu ma Uteti na uthasyo vate kivuthiisyo Otondu Dan Mwongela ukulivoti ni kana Kamene ingi niwenda kusuvia syana muno ivindani ye maskulu mavingi twenda ilesya kana amwika aingi ni maende na ulika utumini wa ndawa sya kumila. Muandu Joyce Kamene kasimbi ndanene ava kisasani cha Ndongoi TV niwenda akalame ulika nthini wa siasa kunewa Ndaia na wetakana utongoi waka niwendea na kuwete usungio wa maundu maingi vanthi ya Kenya ndenda Ateti undumwe na ene nthi kuweka uvuthia aka ala onde meiwa mena undu mena uone calling na emendo tongoesya tukile twetie ivela isi otongoi nondu akaite sitwebo na nititona nitisibe isaitha be changamoto mbingi but nomba katweka lete firm na te strong na mondi tabia enende nengai aka mwana vaimondo wailetha aikone wakelele ila waumila bando vaimondo wailetha aidiminewa mondo mokoko diminewa nitwithukiisye sera sya atongoi maito o ena chao nikenda kwethukisya ikuko katuma tisakwa ala maile na ala matona weola maitha mayetia ingi muandu Joyce niwenda kusuvia syana ivindani skulu ivingiwe ndaweta kana syana mbingi nisiende na ulika mituo ni mithuku ndakulya kuemea mituo misio na kuikiithya kana syana nisiethiwa na mawia nikana kuisuvia kulikana na itindo nthuku tusisye ondo syana sito itindo ila metha menasyo nitisi metha manengetwa wea mokokona na toyia asyai matinde numba throughout but tawe musiai endomana itindo ila syana syaku mwana waku ukutinda nasyo naende twewa siendo nthuku te report ketha nitwewa maundu maende mathuku syana sya witu nisove we kibeti wisi wina mwana wa mwitu tuikale che syana ukethia euka nomba sai na andu na manaumite ba na mwana we secondary na weona ta weanie muno ndwailendo mana atinda nao na eiva nthini wa uneni wake na vilingi wa mauvo vala wakulya asiyela maendeno kusia ivathukania misini kwitha mimantha mauthuthio na mautao kwa atongoi ma serikali atongoi ma makanisa vandu va kuetekao na kuosamia mokoni serikali nelike na muno IG na police sector sisi siendo meadarati na siendo ila siolika nthini wa syana ni sito na ona nini sinesa nondu nengwe wa reports become tanom siendo ilikete ikalika nthini wa primary schools and it is very disturbing kila mundu na wiola wake waileitha ikona nitikunenesa nikenda withi syana sito ni syaila na tina community na society nzio ya kuendesya Daniela Mwongela, Ndongoi TV.